Taekwondo black belt Semson Killing arta ningkan troksike rapli plengtang lo. Alangli lapuan arta plengdet aphita okapran ki misena jok Shilong along Taekwondo aCoach klem bonglang. Bangso ang thek lake kidam tang chiti ni phai kre ke thomarni Shilong karbi hemtun kangpu huchitami chipaklang dunlang. Pier Thelong ajada sai le klem dam ji sitami aprang si kinang sorabangki e ok epran henlo. Jong si e ok epran le nang mi senten jakong chilong puluti ajada sai hin sitami klem pon unlo. Lason si Taekwondo black belt Semson Killing alang li maham ke thekvek arong laki dong mukak wo phong tok bi arong henlo. Alang li artaning kaning ko rap ho hut pen Taekwondo long Charlie dun si non an ke alang li artaning kan troksike prati an pling tanglo. Non amat alang li Shilong Mongmen Song Taekwondo School World Taekwondo Federation along si Taekwondo aCoach klem pon bomlang. Alang li along a district lapen state along sitami chipati dun bomlang. Non amat Taekwondo black belt Semson Killing amithang amahang ke thekvek dongmuka wo phongto bierong along ta non ovik mia tumaphan Taekwondo ke Charlie awasai kipi ponje aphan amena jongjong pen Taekwondo school ingpu ponlo. Lasi ke Charlie dunjia ningke hangatum anseta me ke Charlie dunjia phantowa ke tho kipipon dolo. Bangsong theka bangke ke damtang chiti ni phai cricket homani Shilong along karbi hemtun kangpu hosita me Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma, Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen Pinangan Manping ke do bangpu abang tia tumatingno Taekwondo demonstration ke paklang dun awasai chipalong dunlo. Lasi alang li artaning kan troksike rapli plengdet aphita lapuson Taekwondo nat tiengkam kache jordun along hujumi kipidun akenang soy. Tardom, Kublai Shilong, Kublai Meghalaya, Matiala, Tosidele, Satsuriakal, Chivai, Tumbai Selo, Gigaman, Tumbai Selo Samantan, Taekwondo, Promote Taekwondo, never. Dong mukak pen Semson Killing Karbi Long live.